Apa nih kan? Janji mengumpul ning kene jam 8, durung paling teke. Lah ada dewekan mengkene kian malah wedi kita nih. Ih. Woi, Mang Bule sana ning kene. Sorry coy, kita ini rada telat. Mau dandani maklum zombie gitu loh. Salah dewek, ganti kostum sing ganti-ganti. Kayak kita ke, kostum kearifan lokal. Alah, tarifan lokasi Hongkong. Pogoh mau biasa ku ngintip mak-mak ning kali dialeman. Ah, iya bener kok. Lah, berangkat. Bukan ketinggalan pesta Halloween ini. Ngomong-ngomong pesta Halloween kun apa? Jadi ku mah pesta-pesta nung bule-bule kan. Oh iya, wong soyok malah. Pesta Halloween biar weruh. Wis milu wis iki yuk. Wih, kita nih meluan sih. Masuk udah diajak. Yuk, kita ramaikan pesta modern iki. Kudu men, absen deh men. Perasaan kita janjian telun doang kan. Kita bule. Kita buat. Bogar. Nah, si siapa? Kita masing kuburan belah kulonku. Meluan ya. Dasar bocah zaman now, pejirihnya temenan. Jadi orang bisa milu pesta.